Champion man. 24/7, the system is working. Classic. Yes, classic. Twene Jonas, anim gu asede, say piso, say poto. Abrante weti abrochire, enka abrochire mu nokre, enkyere Ghana fo, ene wo twa ntro, ene kyere Ghana fo se ono de, wonye adwuma ema obi. No no angasa na adwuma. Na adwuma na waye no so won kyerem. Dobeba no se ono woska otwika asakese. Abusua, Twene Jonas a Ghana for say I one day odi mpanyimfo atem Twene Jonas na agya atum so di Ghana for mpanyimfo atem left and right no a also ye billionaire we skani no Ghana ni ma pa bi a expose no big time engoja video no emra number AdwenepaheneTv ase Champion man. 24/7, the system is working. Classic. Yes, classic. 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 Champion man. 24/7, the system is working. Classic. Yes, classic. 24/7, the system is working. Classic. Yes, classic. Ghana this my Ghana tie for am so fa AdwenepaheneTv aka Enkrata mu King Kong aka Fufoken aka Beman fan yirenum enyefom aka Mitono Motie Mr No Pressure with me chair pressure be the be foul na sa frame say Mr International Man ye kasa kire wiase no na bi mu kasa kire eyomo namfo enko a abusua obaso bomoden na share video we dey ema me na men kan for tap send ema tap edwuma de ku o maso yase na possess niska efra mo no ne edeko Ghana tap na me kan for dem am first time so app na be here promo code AdwenepaheneTv no abogu menya discount kama na me kan for healthier so I the amount healthier so be boaw ama osu trimi we grow ne kama we repair ayed ama okowa di ni AdwenepaheneTv na BeckyTv benya discount abusia ye nyina nim enua be man Twene the Jonas Twene Jonas abrante bi a sabio wono te Ghana no a onya akwan eba America abonten so no obeduru ho no sabi watam kro no ayde abonebo sabi onketu kwan ebesua nyansa so Twene Jonas do tu kwan bae no jimie efre ni jimie pa de am se enua no eya abro no so enye sabi a Twene Jonas obi ka no Asem bone na sesei Twene Jonas sabi wotu kwan ba abro kire obi twitwi toilet so obi pepa kwam obi prapra kwa ho obi yi bola wo bosome so a wo gine sika ekonu botom adente nua be men wotu kwan be do abrochire na wonka abrochire mu nsam abrochire mu no krewom enchire nuanom Ghana fo a omo wo man Ghana mu na wo de osole a the system is working fine system no de eye adwon e wo abrochire but ezeka otimi ye dey e kan nsam bia sabio Ghana fo no mo Ghana mposom tu kwan ba abrochire no ebe hu de we abrochire mu nsam sitie Twene Jonas bada bia na no twa ntro akire Ghana youth no wo twa ntro ye de ada akire omo wati ase ewom se enoma ekoso ewo Ghana no enye pepepe sa wati ase but Twene Jonas ka abrochirem no kran mu nsem fa kire Ghana fo a abrante we ba abrochire no wo so no de ono afa workers a ono no onamana boys dinachi na omo ye adwuma e de ma no na otuam ka bosom bia but abusa da bia na ka kire mu a na mo nyini no kra bia nim Twene Jonas adwuma ya wo ye as delivery wo deliver aduane ene no ma de ma manfo Twene Jonas enya adwumafo enya de a eya adwumafo se oye driver wo deliver aduane ma obi a eya adwumafo da bio at least oye adwuma wo sabeko ano but menua adentre so timba abon tim twa ntro ele kire Ghana fo won se wani magu ase so Twene Jonas enya sa akwanya we sa ka na Twene Jonas yusu no de enta Twene Jonas mbe wo Twene Jonas da bia na osem da ka wem echinam da sa ka wem no eya adwuma na wo ye no nipa na wo fo no ne ye adwuma no sa nipa no ena wo kire ne se oh sa ka we de this week wo be ko ha say next week wo be ko ha what ya say but Twene Jonas na ngasa wo no oni cancer driver license e wo America driver license America kwa mo kan driver's license oni bi de e wo ho no ena America na ngasa no ente se bia Europe wa say wo drive na police chewa na ni driver license a yetimi ye dey ehodu tight no America na kwa free country bia ono be ka se bi nyo no na bi obehodu se bi obe deport ana bi obe obibi bone ono de ebia ka na obe ka na wi a wo krato ni krato mfa no ho okọ ena America na ngasa no ye nshara nye de en control basa se kroma say
because they can't abrochira Germany pa titro pan and control air tight. Germany titro control the air tight. But American Tessa Twene Jonas anya kwanya sabi okonya adwuma bia oba first no na ohoro cars ana ohoro no eno de sie etwa antro kire Ghana youth no we billionaire we say no odi Ghana for panyimfo atem me Twene Jonas apart from Ghana for panyimfo bedi o matem no the message odi be bia no kenyina pe Ghana puntu e pese Ghana e ekoso but sabio panyina wakonu school abon degree na wote akonya so no wo ka asema kire na kan wo nyansam kan wo abebuom kan wo kwampa so panyina obetie but enye sabio panyina sabio ono abone bra aboa kwase na Twene Jonas o abeka ene be sama o my Ghana Twene Jonas started sa no we ka Ghana be sa ka sesa but asena kanya me say ye man panya wo say ba mahama e ba boa am Ghana ayede akonanim but mo show Twene Jonas eko deliver aduane e ma Ghana ni bi na onim se din no Ghana ni din tie nie pa na onim se din no Ghana ni din ento kwae no okọ deliver aduane wie no na nipa no so ayede ehu no e kan social media so na nipa no asem chese bema na bokọ de e ho na obe grass and the system is working jebe na Twene Jonas odwane Twene Jonas na ase no cha confirm Twene Jonas na ase no na wo cha confirm America osom o say meto atwi na abusia kasa ne yam no Twene Jonas video we pop out we ya no ene dreamika amanfo se da bi o ebia na we dey just for fun and I say bisa yen ko ne platforms no kon ko hwe ade ye ko hwe ya sa t-shirt treasure no eno an wasa da ko tena ka mo de video na se ka na wotim no eno na yen delivering work ka na o yusuo no ka na Twene Jonas team na wo de ko ba no eno de che aduane e wa America ho but enya adwuma bone jabrante adenta sa we sa adwuma we ya udi sie unuanom Ghanafo wonka no kore fa nkyere Ghana youth no e mo no se bedo abro kira ni kwasa me sa adwuma but wo de wadwuma wo ye esie eto pressure nkwasa pressure e de mo mo ama nipa no bedo abro kira eye bo na adwuma obesam because o say glass and the system is working 24/7 wa abra wonim sa wo so adwuma wo ye delivering work Twene Jonas ubanya post okromu a delivering even though Amazon ne sa no man sa post no sa delivering work ni nyina sabi adwuma buo adwuma anya adwuma sabio Ghana fo na ye hwehwani mu ana me ye adwuma we ya ye besere me akwose bro na aba ne krom ogina kwa ho prapra akwose bro na aba ne krom gina kwa ho prapra ba Ghana ni bedo krom a ohunu so ogina kwa ho prapra so we ye adwuma twia we ye adwuma but obehunu sabio adwuma no efaso ewo mu a no de compare Ghana de uwia no acheke bills a utua okrom a car insurance a utua odai ka what I say we na obedie no what tie frim and sanada compare Ghana de eno na za wo Twene Jonas oba tena sa kamu no kra ade kire Ghana fo no mu no se no kra de ewo abrochire enie ene na wanim agu asi ene wanim agu asi o na wa Twene Jonas anwene ho dawo wa expect say Ghana ni ene okwa sia no nti ne yam hye no abrante Twene Jonas anana ede na Twene a ofri eya abesim ne yam ahye no Twene Jonas yam hye ne pa nti no onim se nipa no enya Ghana ni nti wako deliver na adama no waje ne sika bibia de awi okọ wala nipa no twene fon edisi no so me video what I say nti hunu sa no yeah the system is working 24/7 ka Twene Jonas se nipa no nya Ghana ni enokoye broni anakoye different tribe and a different country ni a koma gina won na ayeda adi nkomo na wa kire ne say me ya Twene Jonas me ya popular me ya this me ya that but o ti ni kim so mirika pa na ase wo cha confirm ana akokwe de na ase cha confirm na ase akokwe de ewiaso so ti wiase a mental pressure e ma ho too much obi sole a makocha tade a designer makoto mpabo designer makoto we designer akwasi broni endwene saade no ade broni hia se oye business minded hwe Ghana skafo no ade nto munye ska ekọ manyim wo ye hia ni na se bi wo ye adwuma na boso me so na kwa save €100 no wo chenchene a pressure e wo social media ntino mekoto designer we said the beya me so ebebo me din ye be say but I don't never go see baby a
ma adwene mra utirim so be japade because watwe kwata to kon na wo pie dia ye japade na wo mada ato ma anya mbo me adwempan sana metie edu mre sesem to designer wear meto na atade bia so no wa nye designer wear atade bia odin mpabo bia odin nka kwese bruni enye mfa ma wiase wate ase yese cut your coat according to your size sana abrabo ne de etem oni nye de wo ye de wo ho but Twene Jonas eba abrochire watema abrochire abone bu twa Ghana fo no ntro etwa mo ntro wonde ono no wonya adwuma obi na ye adwuma no but Twene Jonas adwuma we akokoye yi kanya adwuma fu but won say ensem bia o kan ye ere hye won so nti woni magu ase ensem bia o kan ye a wo Ghana fo hu no kure wo mu ntino won so ni magu ase ntabusua ewiaso TV ase kanokore utukwa ba abrochire a ma Ghana ni ote Ghana ehunu adwuma a wo ye menfele men kira won say me dem ba abrochire no we preparatory so enye ska enye adwuma we clean enye adwuma ni nyina na at the end of the day no at the month no eska ba ye ntwira won so obi ekoye clean o Twene Jonas obosume so na osika ba ye ntwira won say okokoye delivering work o mmanyansa emra mutirim Ghana youth na akwawe edeceive mo oda adam no mo ni nya de ena ho 2024 mo koto aba na kan say mahama na Ghana emfa no to apanya de infra medu be si abaso amekanfo tap send edama tap edwuma de ku amaso yasna peso send niska ifra mo no de ko Ghana tap app na mekanfo dama wate asesa pepe first I use app no here promo code AdwenepaheneTv Twene Jonas menua obi antan but magana fo hunu adwuma we o se na ye hunu adwuma we ene ye hunu adwuma wo yo nti we failure but at the end no enye failure no wasaje big enimguase because what chantro ache what na social media so chantro akatakata wonim ache enye emwa jai sa ade no wanya ye bedu baabi no Ghana fo na ngasa be free Ghana abebo e US fo medu asia nyame adom be sen hye be din Adwenepahene peace out Odo mi kokro ma ba o namba to ko e do he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne den tuna fi send e kwa bet na me me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obi ada no dugu no phone so na wo dey register the send ska kofi ayente na hwe sa na wo kwa bote ko treska extra man mesraw me kan fo tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesraw and I wo send so a mesraw o first transaction be no wo so wo hia promo code no so ba Adwenepahene Adwenepahene e da go yes ntimpacho wo bogu a wo Europe kwa da wo benya 5 euros free before the some party for some can put tap send at amount wo America so Canada dia mama $10 to miss now men ha oba ho for say enkwa bonte no bi akwaso pe mpacho wo biara no na eko some kwa bonte de mama download this see atena fie mpacho na relax no one say mpie kwa bonte bi mi hu say me kwa bonte mama na dia ayem de krompo ni say first one no so credit card nko a ene de tap Paul amante mo say dikanfo obehu ye mobo wose unsu normal bank card utimi de register SMS ka kofi Asem de atadwe yate de ti tap aba ama hiafo say send this kan ko Ghana na rate no so kama ye ntwe bia mama mesraw me ka fa ma on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesraw promo code no bogum na ho hia me Adwenepahene ai na nya 5 free ano mo Canada so ni US so so benya $10 say your day me ade afo de uni se me na tap here kama tap send abusia rate mo hene mama na no waye din say odo na me nye din say adentia me call me sister fie ni tire hu nyina ni mo nyina kuku wo sister tire hu kuku eno na ye odadwene no aye me dadwene ka David man ha ho kura mama me kanfo hair TLC amount hair TLC or UK me say mama wow tire hu kuku se me say kura emro afọ kura be jimma ya no young boys na afa sa omoton enku kama pa utiri nyumbe se na ha wo da video ye twagui the way video twagui on enku no no mda ye nwina se na ha sa no ogu wa natural hair me ka se utiri nyapopo utiri nwa kukuo ene bibia no ukoto health TLC
obema wutiri nwina se na ha so chen ye enye mintumrika ene mesra ka ho na ko omo yuka omo namba na gu so no me abusua worldwide be o me shipo da bro de nya so be AdwenepaheneTv na se BeckyTv obenya discount e wo honom HTLC enkuwe kama papa be se mere wafo na omo boduko na se metu mutiri hoe samata mesro muturumika no mo wo for natural hair nku so wo ma me na show video etagui natural hair nku mi bia omo ye nku ho adwuma fo etirimi utiri wa kuku a mesre wo ho omama nku a utirimi ne benyine from Muso bu owa opeso ye natural hair o jani tirimi no tirimi na cancer ya bare mesro mo contact no HTLC mese mame omo ye boy wow Adwenepahene otwa supere kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi